Kiharo-ini kia University ya Kabarak kuria igongona ria mathiko ma mutigiri president wa keeri Daniel Moi rihaririirio maabitha a ruhonge rwa ugitiri matongoretio ni komicona wa gitaru kia Rift Valley George Natembeya mekinyitie guthurima maundu makiuga haria gukinyite maundu mothe ni mahaririku. Ile sehemu zote ambazo zitakuwa na huduma kule mahali pa kuegeza magari tumethibitisha ile kazi itakana kufanyika pale imefanyika na iko tayari. Hapa tumefika vile mnaona pia inakamilika kufikia mwisho wa leo tutakuwa tumekamilisha kila kitu. Andu makinya 30 niyo mabangirwo kiharo-ini giki na baire ya komicona uyu augite ona ingikira ni mebangitio ndu ona andu 60 mangikara gutekugia na mugiano. Gikiro kia igongona ni kia iguru gugitanywo gwikinyio ni ageni kuma ona nja ya bururi na uguo ugitiri munene ni wigitwo kiharo-ini giki na barabara-ini nene ya Nairobi guthii Eldoret kuria maabitha a borithi maigitwo guku thirikari igiathana lori na tere cia mirigo ciehere barabara-ini kwambiriria miaraho ya muthenya wa keri ginyagia kana thaa imwe cia hwaini. We are going to have enough officers to provide cover for people and their property. Muingi wakorwo ugitikirie kuingira guku kwambiria thaa 10 utuku wa gukia kwa muthenya wa gatatu na andu a mbere 30 ni mabangirwo kindu gia kuria. Later after the function, after the service is done, there will be a meal for people. People will be fed. The president was a man of the people and he used to share whatever he had with the people. Hamwe na guku thirikari ni ihariririe kundu kungi a Kenya mangihota kurumirira igongona riri ria mathiko ari ni hamwe na kiharo kia Afraha tauni-ini ya Naikuru mwena wa Sacho Baringo o hamwe na mwena wa Ravine. Kenya ni moritio gukarumirira mitaratara yothe iria igitwo kundu guothe niguo gutigirira igongona riri ria mathiko ma president wa tene Daniel Moi ni riakinyanira na njira igwete. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.